Тянь символ веры. Пәрәтте турранине деп, волпурне де тыцадырать, пәледе шере курнаганыне, курынманыне, пурнеде волбулдарына десем. Тада пір Иисус Христос турранине деп, волтурым пірден бірі вілі, волпурымірден малдан ашын жен журалына, вол шудыран шудыды күнбек чандурыран журалына чандуры, ына пулдарыман вол шуралына, вол ашы бебірек, пурде унурлы булны десем. Вол передем сине шылашын, шүлденянса светосыйлыш хвадебе Мария херден итлесешін булны десем. Понти Пилат пурыны вғытра, она періншін херещу мне подалаза, азапландарза вілерзе пытарны десем. Туры шірвінже шірны бек, выл вешіміш күнне вилімрен чәрілзе доны десем. Выл пәлечіне шеклензе, ашиын сылдым енеларны десем. Выл чарызене де, вилнезене де суттуса уйырма асылығы бітадақта келмеле, он пачалығы жанды біде шук кезе. Тада светосывлы штуранене де, выл чарылық парат, выл ашын жен дұғайт, она ашы беле, ывылы беле пірле мұқтаза бұшапмала, пророк сыневы калатарны дезе. Чиргевене не деп, выл парешех таза, пәдім шерчінде піррянжақ, выл апостол зінжен жылны дезе. Шылыға качартар машкын піррянжақ тенеге меліне пілзе дырадып. Вилне жінзем чірлзе дырасыне, лештін жире әмір-әмірек пұрнасыне кетсе дырадып. Аминь.